Kisii County ya Nyamira magegaya serikali gochakia umuroberio oyorengete gokonya abagotu abari no borema naboigo abantu abataka umuroberio manyekanite Inua Jamii nigobone serikali ya county ya Kisii yachakire korikia abantu ase umuroberio yo gokwana nigabateneneri bomuroberio yo bakorawa no mu county commissioner we county ya Kisii Tomanjere nigo bakwaneire miroberio yo korikia asanene baganirie abantu gosemania elio wesokia na konyora obokonyi bwe serikali ndipo nasanya norbotiuru. Hakuna mtu kudanganya kwamba lazima utoe ada fulani ndio uandikishwe. Imeyo muroberio bwe serikali omanyekanite buna Inua Jamii county ya Kisii nigobona yabekiro muroberio bwo gochaka kwelikia ase abantu bali abakonyora obokonyi bwa bene kurwa serikali. Wasali tukolia mambi ase program etokoroka Inua Jamii. Inua Jamii eteneta bali abagotu bare over 70 years and above. Na ndi eteneta bana chintakana bali basibete umubiro yomo gosebabere na ndi gatenera bali ebirema. Mpango wa serikali wa social protection ambao unaanza tarehe 1 na utaendeshwa kama siku 12 hivi. You have been given a slot to do the registration of the older person. For the people living with the severe disabilities, one must be somebody who requires the caregiver who is be there to take care of that person for 24 hours. Gosangani gitaseni kia Ndizi TV nigo abo bisabatenere tomuroberio yo bakorawa no mu county commissioner Tomanjere vairera chinchira chyokwelikia na gosemia abantu nga omuroberio ywe toli wakanerwa. Level, sub-county level, to what locations which are chinkoro as of 2009 census. No to chakora listing. One keraba wacha si bitu apangira se county ngima. Echi barasa chigo chi karase elinde chinyaro kotochorera abantu ambamanyinda se binyoro. Kuna mpango wa kuandikisha wazee wakina mama ambao tayari wamehitimu miaka 70. Atie birth certificate na bago chane notification yo kuiburu ko mwana iranya ngo tora ko mwana ni myaka irenga akorete ki abwate na ende bachine death certificate wose burial permit gati yabali bayikirie emyaka 52 gochigoro chintakana amona abantu bali bamenyete no balema nigo barenyorere obokonyi asencherengia. Tuko na mpango vile kuandikisha watoto ambao ni mayatima, si kweli? Na pia tuko na mpango wa kuandikisha wale watu wako na ile ulemavu wa zaidi, severe disability. For the older people, you are doing mass registration, so there's no target for that. Anybody who has somebody with the age of 70 years is free to join the program. Kerobali kirba uchikonyoro bokonyi bodiboko rukunga cash transfer. Liba uchiko baba uchiko so you say program bali Inua Jamii ne egokonya cash transfer liba kwa 2000 kiromotini. Komenta nayo nigo barwa ogosegeta gukorariwa kwa manganaya elio anyare goikera abantu bonsi. Tumezungumza hata na viongozi wa kidini na tunataka haya maswali yazungumziwe hata kule kanisani, hata kule msikitini ili tuweze kupata idadi kubwa iwezekanavyo. Wale watu wanahitaji msaada wa aina hiyo tusiwafiche kule nyumbani. Chinga kechecho omu county commissioner Tomanjere nigaboli abalimi banyare bwesokia na kwelikia asentunda ya kabere ero banyare kwenyorera amoyo. Licha ya hiyo tuko pia na mpango wa serikali wa kuandikisha wakulima awamu ya pili, second phase ya subsidized fertilizer uptake. Tumekuwa tukipeana mbolea kama mwezi moja uliopita kasehemu ya Marani kule ambayo ni Kitutu Chache North. Tumepeana mbolea pia kule South Mugirango. Tumepeana mbolea sehemu ya Keumbu. Kuna mbolea inapeanwa hapa town kwa ofisi ya National Cereals and Produce Board. Hii ni wale wakulima ambao walikuwa wamejiandikisha ile msimu mwingine. Kuripoti kitaseni kia Ndizi TV kurwa service yomo county commissioner we county ya Kisii ilitaria Nendipon asanya.